megalayapost.news. Harangut kita lekai football ke Jelang ki bakan thupi ke samla Sanfida Nongrum lembat ke sama Riban Si Jamu kila syapan ku burom hake Meghalaya Football Association MFA ya ka bakilapan ku burom menta ke sungi hanong ba Shillong ka nongrim ka balapan long ya kinong yalam ke MFA bakin pen ku burom ya kita gitoi lekai football ke Jelang ka de hadian bakila yo ban mikmat ya kari hake lempung lekai football SAFF Women's Championship arajarar pun rio ka barang sudapshan hagawa hake bakakan hu ni lekai football ke India klayo sundon menra ya ka nam la adu hadian baklala ban pendiem no ya ke Bangladesh da lain la kawai haka jingya kun final dan si ka bakampan kemen ikino ilam ke MFA ka de hadian ba ka Sanfida Nongrum ka badai ka thei le kai pedang ke India kalayo sundon ban khuri ka kusnam kum ka thei le kai ka batwitam haka thei ke limpung banalor ka ta kalayo ru ban khuri artli ki kusnam kum ka thei le kai ka batbin haka jingya kun ba ka India ka yukun persha iki wei pat kiri haka bajun kuran haka thei ke snipen ku burom u ba hamlet doling ulong bandan haka kan huni le kai ke India kam dei ka kam ka basung klam da don ka jing turesh tom ka jing minon bat ka jing kongu sneng haka wei pat kalyang u ba hamlet doling ulai ka jingero e ka kan huni le kai ke India ka balayo ban rai ka nam la du haka SAFF Women's Championship arajara pun rio nalor ka taw la airu ka jingero e ka Sanfida Nongrum ka balayo ban thep e ka kol ban penjob ya ke India haka semi final badio ru ban thep kol haka jinge kun final ka balapan long sundon ya ke India bakan long kum ka la du haka te ka lempung ye le kai bat kuble ofisia baro ba ngampai perkat mo ba ne ada kat ni ngasuk men nanti ngako ai jing typical players long maintain discipline in your life nanti but be happy bun ki jing am bawana ka life dong fi long hab long patience tak biasa ke na ki jing jenjari fi kiu sajrong. Don't give up in your dream. Focus only one goal and be happy in your life. Kau ngai beli beli beladon kata lama. But yang ka MFA balap pun kuburami hakan isi. Kedan kejisku niat nomor kali ke first time itu ngapa ngalak dan bersenior team. Masuk komen rui balak Yora ke champion rengkat day ke first time. Step bat ni sukumen sibun bagi akalat bani kedua kum ni. Matrai sa baginya ke program banai ke jumpa bekerpang gini argut. Matrai boro habis hati ke bekerpang namta ikom pilar risa nyota. Ide lapas ya ka komisioner berikon naga state dumi hak baik la berpunya dia ke perbuan. Kodon menurut naga state dumi ritang kepila gerang dep ya kurs kum ka komisioner bela berpunya ke perbuan ke fair. Sigi susrong kum ka jalamo namar kimi ki samla ki berada di kli dari kimi lekai football ru andai kita pada ya ke benta ban punya BMT ya ka football. Di mentang segi ni sokomen cubo ni pi Sanfida Batu Bansu. Di negara ka jongpi yo balik kedua mentang step hangni nak liang ka Meghalaya Football Association ki paiba jong jela Meghalaya Broadway tidak dah kejeng sokomen ke bakrau bat kejeng sungu ipi. Ya ka nam ka burom batenra ya ka jela Meghalaya jongi lengba ka jela ka jongpi jeng jongpi po ke Indian team. Hakalas AFC qualifier round bapidon bapiliakai Sanfida liyo ban thep ya ka gol. Hadin lagi pos nem kiri India kamjo thep gol. Dei bapi bla break ya ka record. Kedi ka buram ka bakra ya ka jela ka jungi ka buram ka bakra nam ta ka MFA nomor bangila mi ya ki player ka pos ka por. Tingi sobat aku be kerpangi pi ya ka jingla jong pi pat bansi ha ka bandan apa ka Indian team. Bandan ha Indian team kamde ka kam bosuk. Lara film tristom, lara feminon, lara film practice, lara film dan ya ke disiplin, lara film long kebrio ke badan ya kata ka mensi ban tristom ban yesha, filmla bandan apa kerjaan tim. Ndrai kini la tristom, bakila bandan apa kerjaan tim, bakajing don jong biru kam simlong le nei. Pionra kanam kuburam, bakba manakani la dari India ke bandra ya kasaf tournament, bat kuburam kelecek tim India hi Broadway. Bagi sukumen
ba mafi armur rup dan naka apo ka team bat kita ya kemen esu rukolong ya ka jila ka jong fi sempida haba fi yo ban thet ya ka go kata kalong ti ke ba sotnan bat nakal yang jungi hi jelas kemen sibone ya ka jingla jong fi ya ka jing trestom jong fi baru ya ka buram ba fi ra ha ka rin dia hi bro ka we apo India kim jupoi berkat ba napo Meghalaya kini ki player ke buku begini Merhadian kajing ke performance ke jong pi armut player mengiru nia ringkat bat kiwe players jong kiwe gistier ngiru hapo jula Meghalaya ngimde ki baduna ngide ki beriu ki baklain ki trestom bat badan ka sapapong bat ki bala man le kai bha kajing la jong pi armut badan pakai Indian team ban proof lembaga performance jong pi ke priba ni ngilong arpar bat kiwe pada ki player ni nak kiwe ki stier jadi scam mafi armut pelong kanuksa yakni ki players ke jongi kerja football team ke jongi ba kenang mi susu ki banwanra kanam keburom yak jela Meghalaya juhi bro away ki all the very best yafi Rebanshi bat sangkida pilala balakai phakatu pedra keburom yak jela Meghalaya juhi bro away bat ni dan community sibon ni expect ipi bapinang ya don apa Indian team bidang expect ipi bapinang tak gol Rebanshi ni expect ipi bapin defend ya ke gol but ni expect ipi bapin rak ka trophy susu nam ta ka bin jaji Broadway nari pek ter ke belong mentak jila ka jongpi di don ba ka jingkermen ba pi pinang kiu ba ke rin dia kan kiu habre ba jila ka football da kaliang jongki ke thei di jongi ke da kaliang ke MFA ya ku bepi ikir boker yang yapi ramba pila ban pinjana susu ya kasap kong ka jongpi ile kai ba bat ni scam ba ka jong ile ka jong ba jong pikat ni scam ki babon ki samla kan thejungi ki bodan hapa la jungi kin yo min si narka san pika bat ki ban shoot kila ban yo ban ile kai hapa Indian team mafi belai kimla ki thejungi na po West Sussex na po Jantia na po Riboy na po West District na po Garus balik kimla nara kini kila belakai piru pide bala dei bandon katakan siam apo jongpi ba piru aku gesni na po Meghalaya kan ni bon ba ki player ki ban kensan banyo belakai na po India hi bro away de kumban spin ke mau pi na kiliang jong ka Meghalaya Football Association ni la pemi ya kawe ka scheme ka bakatpang dan dikatakan insentif ka bakatpang ke bang yong ba kino ki player kentai bat sendrang lada ki yo belakai na po ka Indian team ni sai ai ka jing thu bakatpang la ne ka special award mention name le depan ai ka award hapo ka awards night haga bangi ai ar kena bio belakai na po ka Indian team haga spend team ni ai ar 4000 namanta ki kena belakai hapo ka Northern 3 ni ai lai 4000 bat hak senior team ni ai san 4000 tikini ermun ya don lepah ka kerteng hak bangin splong biang ya ka awards ka jongi abah persiyo ya ka award bangin sa ngin sa ai ka jing ne jui kemie kamut bang ai pisa ip ka jing ai pisa jongi ip kalong tang ka jing itu bat rup ba pinang la bat pijana susu baru ba kinang mi susu kena sima jongi ke bari le ka ke bari ba fan na po trin jagi ba bro ko we tada kliang jing man kum ka MFA yo kendiat jing ai subha jongi ip ka blon ka jing itu jongi ya jing la jongi bali ka ibha baru kajing aimal sim jungi pi bapinang la banyak tension hak jile ka jupi na kapor support di sabagan song Meghalaya Post.news